Reka nkushimire cyane kandi nkwifurize kugira ibihe byiza na Express Online TV tubagezaho amakuru abatugezeho aka kanya kandi yizewe. Unyemerere kuno munsi turebere hamwe uburyo umusanzu wa mituweli wiyongereye. Tugiye kurebera hamwe inzego zitanga mituweli, ese hiyongeye hangahe, ese ibijyanye n'ibyiciro by'imibereho byo bigenga ubwiyongere bwayo biteye gute. Nibyo tugiye kugenda tubabwira. Ndaje Nyirambure muri aka kanya, ntujye kure, musaba ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Urakoze cyane. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho ingano n'uburyo bwo gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ryo ku itariki 16 Gashyantare 2026 rigaragaza ko umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ku bantu bari mu rwego rwa mbere rw'imibereho wageze ku bihumbi 4, naho amafaranga menshi hazatangwa akaba ibihumbi 20 ku bari ku rwego rwa gatanu. Rigaragaza ko umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa mbere atanga umusanzu w'ibihumbi 4 kuri buri muntu ku mwaka, kandi aya mafaranga yishyurwa na leta. Umunyamuryango wanditse mu rwego rwa kabiri hatanga umusanzu w'ibihumbi 3 kuri buri muntu ku mwaka, hiyongeraho igihumbi yishyurirwa na leta, naho umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa gatatu hatanga umusanzu w'ibihumbi 5 kuri buri muntu ku mwaka. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa kane hatanga umusanzu w'ibihumbi 8 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri muntu ku mwaka, naho umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa gatanu atanga umusanzu w'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri muntu kandi ku mwaka. Iri teka kandi rivuga ko umunyamuryango wo mu bwisungane bwo kwivuza yishyura inyunganira bwishyu igihe cyose ahawe ubuvuzi ingana n'amafaranga 200 ku rwego rw'ikigo nderabuzima n'urwo ivuriro ry'ibanze, ni ukuvuga poste de santé, naho agatanga 10% ry'ikiguzi cy'ubuvuzi ku rwego rw'ibitaro. Aka ka gatatu k'ingingo ya gatatu yaryo kagira kati abatishoboye ntibatanga iyo nyunganira bwishyu. Reka turebere hamwe ibigo bitanga serivisi za banki byinjiye mu bitanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza, ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye nabyo bisabwa gutanga ubwisungane mu kwivuza. Iteka rya Minisitiri w'Intebe ryerekeye inkunga zitangwa n'ubwisungane mu kwivuza ryo ku itariki 16 Gashyantare 2026 rigaragaza ko mu bigo byatangaga inkunga mu bwisungane mu kwivuza hiyongereyeho ibitanga serivisi za banki n'ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi rusange. Iri teka ryashyizwe hanze ku itariki 23 Gashyantare 2026. Ibikubiyemo byasuzumwe kandi byemezwa n'inama y'abaminisitiri yabaye ku itariki ya 17 Mutarama 2025. Rigaragaza ko abatanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza ari leta, abakozi bo mu nzego za leta nabo mu rwego rw'abikorera, ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi bwo kwivuza, amasosiyete n'itumanaho, amasosiyete acuruza lisanse n'amazutu, ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi rusange n'ibigo bitanga serivisi za banki. Inkunga leta itanga mu bwisungane mu kwivuza ingana na miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda aturuka ku ngengo y'imari y'umwaka wa leta, atangwa na Minisiteri ifite imari mu nshingano, hakiyongeraho ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda buri muntu uri mu rwego rwa mbere rwa systeme y'imibereho, n'igihumbi kuri buri muntu uri mu rwego rwa kabiri rwa systeme y'imibereho, naho ayo aturuka mu ngengo y'imari y'umwaka ya leta. Mu yandi mafaranga atangwa na leta harimo 50% by'amafaranga yishyurwa kwiyandikwa ry'imiti, ibikoresho byo mu buvuzi n'ibiribwa atangwa n'urwego rwa leta rushinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, naho 50% by'amafaranga yishyurwa ku isuzuma ry'ubushakashatsi yakirwa na komite y'igihugu ishinzwe kureba niba uburenganzira bw'abantu bakorerwaho ubushakashatsi bwubahirizwa, atangwa na Minisiteri ifite ubuzima mu nshingano. Hari 50% by'amafaranga yishyurwa mu kugenzura imiterere y'ibinyabiziga hatangwa na polisi y'u Rwanda, n'10% by'amafaranga acibwa abatwara ibinyabiziga bakoze amakosa mu muhanda atangwa na polisi y'u Rwanda, 100% by'amafaranga acibwa abacuruzi batujuje
ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge atanga n'urwego rwa leta rwayakiriye. Mu bindi bivamo inkunga hasijya mu bwisungane mu kwivuza zitangwa na leta ni amafaranga 100 y'u Rwanda hakurwa ku mahoro yakwa buri parikingi y'ikinyabiziga mu mujyi wa Kigali kuri buri saha imwe ikinyabiziga gihagaze atangwa n'umujyi wa Kigali, naho 1% ry'amafaranga ava mu bukerarugendo atangwa n'urwego rw'igihugu rufite ubukerarugendo mu nshingano hamaze kuvanwaho imisoro y'10% agenerwa abaturage baturiye pariki y'igihugu na 5% agenerwa ikigega cyihariye cy'ingoboka, naho ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda yishyurwa ku ihererekanwa ry'imodoka, naho ibihumbi 10 yishyurwa ku ihererekanya ry'ipikipiki atangwa n'urwego rwa leta rushinzwe gukusanya imisoro n'amahoro. Ingingo ya 5 ivuga ko inkunga itangwa n'umukozi w'urwego rwa leta n'urwego rw'abikorera ingana na 0.5 by'umushahara umukozi atahana. Umukoresha akuriye nkunga ku mushahara w'umukozi kandi akayishyira kuri konti y'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza. Imenyekanisha n'itangwa ry'inkunga y'umukozi bikorwa buri kwezi, umukoresha agashyikiriza urwego rwa leta rufite ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu nshingano urutonde rw'abakozi n'ibihembo byabo kandi akishyura inkunga yakusanyijwe bitarenze itariki 15 z'ukwezi gukurikira ugutangirwa inkunga. Ibigo byigenga bitanga serivisi z'ubwishingizi bw'indwara bikorera mu Rwanda bitanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza angana na 5% y'imisanzu yinjiye mu mwaka mu ishami ryacyo ry'ubwishingizi bw'indwara. Ikigo cya leta gitanga serivisi z'ubwishingizi bw'indwara gitanga inkunga na 5% by'imisanzu y'ubwishingizi bw'indwara yinjiye mu mwaka. Ikigo gitanga ubwishingizi bw'indwara gitanga inkunga yacyo mu bwisungane mu kwivuza mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi umwaka w'iburaruramari ryayo warangiriyeho. Ni mu gihe sosiyete y'itumanaho itanga inkunga y'ubwisungane mu kwivuza ingana na 3% by'agaciro k'ibyacurujwe ku mwaka n'iyo sosiyete. Abatanga serivisi z'ubwishingizi rusange batanga inkunga y'ubwisungane mu kwivuza ingana na 5% by'inyungu y'umwaka mbere yo gutanga umusoro. Ingingo y'10 ivuga ko ikigo gitanga serivisi za banki gitanga mu bwisungane mu kwivuza inkunga ingana na 2% y'inyungu y'umwaka mbere yo gutanga umusoro. Ikigo gishyira iyo nkunga kuri konti y'ishami y'ubwisungane mu kwivuza mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye umunsi umwaka w'ibaruramari ryacyo warangiriyeho. Igenzura rigaragaje ku rwego bireba rwatanze inkunga mu bwisungane mu kwivuza nke ugeranyije n'iyagombaga gutangwa, urwo rwego rwagenzuwe rwishyura inkunga rutatanze. Umuyobozi w'urwego rwa leta rufite ishami mu bwisungane mu kwivuza mu nshingano ze aca urwo rwego rwagenzuwe izahabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana na 200% by'inkunga itaratanzwe. Nguko uko mituweli muri rusange yiyongeye bitewe n'ikiciro cy'imibereho umuturage cyangwa se icyo twakwita urwego rw'imibereho. Muri izo nzego z'imibereho ibigaragara nuko ari inzego 5, icya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ndetse n'icya gatanu. Nguko uko mituweli yazamutse muri rusange. Ndagushimiye cyane, turaza kongera duhure mu zindi nkuru zigiye zitandukanye.